Ita wali dilento wala mongoti ama talo mongoti lan dilata pilayu ali malalo lo mongot putomulo botta pilayu ali malo dua ada ke buto Allah taala niat dia yang pelahi hileli lo ta mau walia ma mo potile mongadi mola lo tubanika ma ka kajira mola wala mau buta Allah taala tan ma doa mola tan mo saya mo barjanji tan ma poti-poti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga diti ulangi uti may hiya may lapata ilo iya total mangudlahi hadiriya mga diti taudata uti may huata may lapat ilo ata total mangudla basarata ada tulah huwa tahuli atau tauya tayade aturia mula-mula ada tauya dilabal hundu-hundua ati tayade mga buah tayade olo-olo wala mulu-mulu o dali kapala dahay o di pata ati ti utulilang wala labis sala Ito betul wali malah mulu-mulu ada tilunggia tayade adilia dahay o di pata ati teh posok tingia wan uhedi duhia itu lamiatia utulia di buah-buah di bongolani ayuan nah ada patah di buah-buah mailahu Bangi ma odalalo donggolo polilealo oli bunga longo alo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhira 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sika wa 'alayhi. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من عذاب وقال صلى الله عليه وسلم أيما شاب تزوج الشيطان فهو قائل يا ويله وسم مني قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب ذواكين ولا ذواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim.